کۆما هەڤالên گەزیزە کو ji bajarê Silêmaniyê Başûrê Kurdistanê ye di roja yekemîn a festîvala heftan a şanoyê ya şehîdiyek da Herakol de şanoyek li bajarê Qamişlo pêşkêş kir. Di şanoyê de bal li ser mijarên mirovî û hunerî hat kişandin û ev yek rastî pêşwaziyeke germ a beşdaran hat. Di festîvalê de 11 komên ji bajarên Sûriyayê beşdar dibin wê di rojê de du şano warin pêşkêşkirin û her rojek semînerek were pêşkêşkirin. Semînera yekem bi navê sînografî û deriyê derbasbûna li Rexnê, semînera duyem bi navê giringiya şanoyê di gihandina kes û civakê de û semînera sêyem jî bi navê giringiya ronahiyê, zanista rengîn û dabeşên wê ne. Festîval di 11 Nîsanê de bi ragihandina navên serkeftî dêvdawî bibe. مۆنۆدرامای مۆسیقای سوور وەک ئەکتەر بەشدار بووم کە لە دەرهێنانی گەزیزە عومەرە و هەروەها نەوژین محەممەد با کاری میوزیک بەشداری تیادا کرد بوو. مۆنۆدرامای مۆسیقای سوور باز لە ژنێک دەکات کە بۆ ماوەی 30 ساڵە چاوەڕێی خۆشەویستەکەیەکات کە خۆشەویستیەکەی نایەت بۆ ئەو جێگەی کە چاوەڕێی ئەکات و دوجار بێ ئومێ دەبێت لە هەموو شتێ، بێ ئومێ دەبێت لە خۆی، بێ ئومێ دەبێت لە ژیان، بێ ئومێ دەبێت لە بوونی خۆی. زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ من لە شاری قامیشلۆ و لە ڕۆژئاوای خۆشەویست ئەم نمایشە پێشکەش بە هونەرمەندان و هونەردۆستانی ئەم شارە ئەزیزاکەم. هیوادارم جێگەی ئومێد ببێت.